باز سلام هموطنان عزیز بینندگان گرامی قدر با شما هستم شرافالدین گدویف. خوشمندم که همین ویدیو رو به تمام جوانهای تاجیکستان مخصوصا به مهاجران مهنتی تاجیکستانی ما روان کنید که تا از подставаи مقامات قدرتی تاجیکستان رها یابند. در یک تحقیقات ما معین کردیم که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و کمیته دولتی امنیتی تاجیکستان توسط агентҳои худашон шаҳрвандони тоҷикистонро ҳам дар дохили кишвар ҳам дар хориҷи кишвар дар доми худ андохта онҳоро баъдан ба ҷурмҳо ва гуноҳҳои экстремизм ва терроризм гунаҳгор мекунанд ва қисматерошро ҳам аз хориҷ ба тоҷикистон истирдод мекунанд ва қисматерошро ҳам дар ҳамон кишварҳо ба мақомоти амнияти ҳамон кишварҳо месупоранд. این تبدیل شده است به یک تجارت، به یک بیزنسی مقامات قدرتی تاجیکستان. من در ادامه این صحبت تمام زنجیرهای اینها رو به شما هموطنان میگویم و حالا میگویم که چگونه ما تصمیم گرفتیم که با این تحقیقات شروع کنیم. یک دوستم در فضای مجازی که فیسبوک بود با من در تماس شد و گفت که یک بچه خاله‌اشро مقامات فدراتیوی روسیه دستگیر کرده، همون فیسبوک دستگیر کرده است و با جرم‌های اکستریمیسم تروریسم این بچه خاله‌اشро گناهگار می‌کند بنابر سببی که در تلفنش چند عکس و نواری از دولت اسلامی پیدا کرده‌اند. با گفت که یک نفری هست که با نام احمد سعد که با همون برادر من صحبت میکردم در فدراسیای روسیه توسط واتساپ و اینا. بعدا پس از صحبت های همین آمده این برادر ما رو گرفته بردن. گفت که همین نفر با شما در صفحه فیسبوک دوستی دارد، خوشمندم همین نفر رو شما میشناسید؟ من گفتم نه، من این نفر رو نمیشناسم. دیدم که در من یک چند وقت پیش پیام روان کرده است. من درست که نخوندم پیام اون نفر رو. پیام روان کرده است و من با پیام های آن نفر دیگر شناس شدم. گفت که همین حالت همین خیلی است که همین نفر با این صحبت میکرد و همین ویدیو عکس و نوارهایی که از گروه های افراطی است توسط واتساپ با برادر من روان میکرد و با راه جهاد و دیگر دعوت میکرد. متاسفانه میگه 2 هفته ای که اخیر در دیگر جا برادرم کار میکرد از همون جا آمده بردن. ما پورا دیگر با خبر نشدیم که چی، ولی دقیقا میدونیم که نفری که همین آدم رو پستوه کرد در و همین آدم رو داد همین آدم است، ولی ما نمیدونیم. این آدم معرفی میکرد که ما در افغانستان هستیم. همین خیل از برادرش فهمیده است که بچه خاله‌اش فهمیده است که همین خیل است. بعد با من دیگر برای من هم جالب شد که چون پیشتر در مورد این چند حادثه ها و دیگر ها رو هم خودم میدونستم و جالب شد که روم پشتی واقعیت گردم که واقعیت در چی است. این نفری که با نام احمد سعد که چند وقت پیش با من پیام روان کرده بود، دیگر من شروع کردم با اون نوشتن و اون دیگر پیشنهاد کرد که بیاید در دیگر واسطه صحبت کنیم. خب گفتم بیاید صحبت کنیم. دیگر صحبت کردن، کوشش کردن که از من دعوت کنن که من با آنها مبلغ گذاری کنم و گفتند که ما یک گروه هستیم در وزیرستان خواندگی هستیم و در آنجا مشق کردگی هستیم. 4 سال من در آنجا خواندم، مشق کردگی هستم. شما بیایید با ما مبلغ گذاری کنید، ما در راه خدا چی کنیم؟ جهاد کنیم و این حرف و این گپا. وقتی که دیگر من میدونستم که این یک آدمی همین خیل انسان است، این گفت که من در داخل خوجند هستم و در اینجا برادران جهادی ما اینجا قرار دارن و ما در همینجا میخواهیم که یک عمل کنیم از زندان های تاجیکستان رو مقصد آزاد کنیم. ما یارق داریم، اسلحه داریم، فلان و بیمدان داریم. مقصد شما با ما مبلغ گذاری کنید. از همین حرفا
баъдан дар ҷараёни ин суҳбатҳо дидам ки воқеан ин одам ҳамон одаме ҳаст ки ба он бародари онҳоро гуфт ки ман дар афғонистон ҳастам, онҳоро ҳамин хел ба ҳамин дом афтоду ба дасти кормандони фсб дод. дигар ман кӯшиш кардам ки ин нафарро пайдо кунам ки ин нафар ки аст ва чӣ аст. ман ҳоло суҳбатҳои ин нафарро берун аз одоби ахлоқӣ мешавад, ман инро маҷбур ҳастам ки ин суҳбатҳои онро дар инҷо дар охир ба шумо гузорам, чунки ин масъалае ҳаст ки ҳаёти дигарҳо дар хатар мемонад, ҳаёти дигарҳо дар зери хатар мемонад. ба ин хотир ман ҳозир як порчаи ин суҳбатҳои инро мемонам ки он аз ман даъват мекунад ки бояд мо ҷиҳод кунем, бояд Раҳмоновро кушем. ҳоло ман як порчаи инро дар инҷо мегузорам, чанд дақиқа ва шумо худтон гӯш кунед, баъдан боз мо идома медиҳем суҳбатро. яъне агар шумо ҳукм кунед эмомалӣ Раҳмоновро мекушед, амин хел? این شریعت بسود حکم شریعت هست که وقتی که شخص مرتد شد باید کشتن. باید که شما با حکم یکا همون فهمیش شما باید که Раҳмоновро کشید. انا با فهمیش شما Раҳмоновро باید که زندان بریم ما суд шавад суд ана суд мешавад ба фаҳми шумо бояд ки Раҳмонов равад дар зиндон шинад, муртад бошад, ҳар чизе ки бошад. ана фаҳми шумо ин хел аст, фаҳми шумо куштан нест да. شما یک چیز بیارم برادر، شما همین شریعت قبول دارید نه؟ همین دین شما دین اسلام نه؟ الحمدلله. دین اگه خریستیان نه؟ نه من مسلمان هستم، اما من هیچ ظلم قبول ندارم که انسان ها به نام اسلام رفته ظلم کنند کشند. این خیلی اسلام من قبول ندارم که به نام اسلام کشند کسی را. به نام اسلام کی کشته است؟ آخه همین حکم برای مرتد رفته کشتن بگیرند. حکم امون جایز نیست نه مرتد برآوردن. یک نفری که برآورده است که برای خلق خدمت کرده است، همین خلق عالی جناب کرده. خاکو با فهمی شما باید که اومدی Раҳмонов نه کشته شود و بلکه حکمش دادگاه طبق طلبات و قانون تاجیکستان حکمش برآورده شد، برده محکمش کنند. دوستان عزیز، حالا من در آخر باز صحبت‌های این نفر رو میگذارم. اگر شما با فکر این نفر راضی نشوید، به شما هزار دلیل میآورد از قرآن، از حدیث ها که حکم یک نفر رو کافر گفتن، یک نفر رو مرتد گفتن و این رو کشتن جایز است و حق است و دیگر هزار دلیل برایتان میآورد. وقتی که شما با فکر همین آدم راضی شدید، الکی آواز شما که ثبت شده ایستاده است، شما رو باز میکنند پرونده نسبتتون پرونده جنایتی با گروه‌های افراطگرایی و اینها کوشش میکنند که شما با فکر آنها راضی شوید. مهم نیست که شما این کار رو میکنید، تنها با فکر آنها راضی شوید و همین حرفا رو بله گویید و گویید یگان چیز دیگر شما علاوه کنید بر این حرفای آنها، دیگر شما با این گروه یکجا شدید و با این گروه همراه شدید، نسبت به پرونده جنایتی باز میکنند. یک دلیلی که دیگر همین برادر گفت در مسئله طریق واتساپ، وقتی که این آدم عکس و ویدیو و نوارهایی که روان میکند در تلفن این برادر ذخیره میشود. وقتی ذخیره میشود خدمات امنیتی کشورها میگیرن، این رو نگاه میکنن، در حقیقتا در همین تلفن این عکس و نوارها هست، ثبت آواز هست و دیگر چیزها هست. یعنی که با همین واسطه میگیرن، در حال دلیل شرعی استفاده میبرند در پرونده برای گناهکار کردن شخص که این نفری که این عکس و نوار رو روی کرده ایستاده است، در آنجا نفر رو با یراق با دیگر ریشا بلند و همین خیل، این نفر در دوشنبه نشسته است. این نفر در دوشنبه اگنت، همون نفری که
агенти ҳам ё КГБ аст ё аз амният аст. яъне ки агентҳои онҳо ҳастанд. шуморо паставид мекунад, шумо ҳамчун результат меравед барои инҳо. мардуми тоҷикӣ барои ин чанд душмани миллати тоҷики имрӯз дар сари қудрат нишастанд, ҳамчун результат мешаванд, мераванд. ва як масъалаи дигаре ки ҳоло ман мехоҳам қайд кунам, ин ҳам бошад маблағгузорӣ. қариб ҳамин 80-90% ҳамин дар дохили тоҷикистон нишастагиҳо пастава шудагианд, бе ҳичи рафта киштагӣ ҳастанд, бе ҳичи онҳоро бурда ҳамин хел гуноҳгор карда шинондагианд. як нафар мисол 2000 ба хотири кӯмак кардан ба як одами дигар гуфтанд ки пул надораду ҳамин хел дар як шароити вазмин аст, бародари муъмини мусулмони мо аст, як 2000 ҳоло кор дорад барои нон хӯрдан, ҳамина роӣ кунед, 2000 хоҳиш кардан. ҳамин мардак вақте ки 2000 роӣ кард, аллакай ин нафарро бо ҳамун суратҳисоб, ин ки суратҳисоб бо ҳамун гурӯҳи давлати исломию инҳо тааллуқ доштааст, инро гирифтанд сармоягузорӣ бо терроризм, 2000 рубл қатъи сармоягузорӣ бо терроризм задан дар пушташ. агар ёдатон бошад, дар зери як гурӯҳи бо номи давлати исломӣ боз карда буданд, қариб 500-600 нафара бо роҳи фреб ҷалб карда буданд, кӯмак кунед, ёрдам кунед ба фалони, ҳамаша гирифта ба Тоҷикистон оварданд бо гуноҳи сармоягузорӣ бо терроризм. яъне вақте ки шумо ба касе кӯмак талаб мекунад, мегӯяд ки шумо ба ҳамин бародар 2000 роӣ кунед ё ба ҳамин зан 2000 роӣ кунед, ҳеҷ вақт ҳамин корро накунед, то агар надонед, нафаҳмед, яқин бовар надошта бошед ки ҳамин нафар аст. ба хотири чӣ? ба хотири оне ки вақти шумо ин нафарҳо бо шуморо хоҳиш мекунанд, ҷалб мекунанд, яъне ки шумо вақти роӣ мекунед, кӯмак мекунед, инро ҳамчун сармоягузорӣ бо терроризм ва экстремизм медонанд. ин нафарҳо худашон дар душанбе нишастанд, ин нафарҳо худашон агент ҳастанд, ё дар дохили Русия ҳастанд, ҳамин хел агентҳо ҳам дар дохили Русия вуҷуд дорад ки кор мекунанд, ё дар дохили Тоҷикистон ҳастанд. ҳамин бачае ки ҳоло паставид кардан, ки бачаи холаш бо мо баромад суҳбат мекунад, ҳамин мегӯяд ки ин бародари мо ҳамин 20 сол умр дорад, мактаб нахондааст, тосифи ноҳ хондааст, омада дар Русия кор мекунад, бачаи калони хона аст, як нафар аст ки дар онҷа модару хоҳару дигарояш аз ҳамин кӯмаки ҳамин як чиним чӣ кор мекард, равоӣ мекард. ҳамин бача баромада сарша гаранг карда ҳамин чизоро ба ҳамин бародари мо роӣ кардан ва ин одамро гирифта маҳкам кардан. бубинед, вақте ки аз нодонии мардум, аз бесаводии мардум ки бо айби ҳамин ҳукумат бисёр ҷавонои мо бесавод монданд, ҳоло ҳамин бесаводҳоро барои манбаи даромад ва ба хотири результат кардан, ба хотири нишон додан ки дар назди роҳбарошон кор кардесанд, ҳамчун результат карда истодаанд, ҳамчун инҳоро манбаи даромад ва тиҷорат карда истодаанд ки худи ҳамин мақомоти амниятӣ аз хазина ба хотири ошкор кардани ҳамин агентура $1000-2000 мисол ҷудо карда метиҳанд. яъне ки барои $1000-2000 шуда паставид мекунанд, ҳамин хел ҳам дар Русия аст, ҳам дар дохили Тоҷикистон. ҳамин чиза бояд ҳама хуб нағз донанд. кӯшиш кунед ки бо чунин гурӯҳҳо, ба чунин нафарҳо ҳеҷ вақт дар тамос нашавед, бо чунин ҳамсӯҳбат нашавед. агар чунин шахсиятҳо баромаданд, дарҳол блок карда партоед. чаро ки чунин шахсиятҳо хеле ва хеле зиёд шудагӣ ҳастанд. вақте гап мезананд, суҳбат мекунанд, ҳамин одамро сабт мекунанд, боз ҳам ба ҳолатҳое будааст ки ҳолатҳое шудагӣ аст ки бурда дар хонаи мардум яроқ мегузоранд ва ин одамро 100% бо ҳамин гунаҳгор мекунанд, худашон инро месозанд. яъне бубинед, агар таърихи ҳама инҳоро бинед, бисёри ҳамино сохта шудагӣ ҳастанд. агар шумо дар ёдатон бошад, чандин ҳолатҳое буд дар марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон, як ҳолати терроризму экстремизм шуд ки онам бисёр ба сохтакорӣ монанд аст. дар худи роҳи Данғара ки туристҳоро заданд, онам кори дасти Кумитаи давлати амнияти миллии Тоҷикистон буд. албатта дигар ҳолатҳое ки дар дохили турмоҳои Тоҷикистон гузашт, ин ҳам ҳамаш кори
мақомотҳои Тоҷикистон буданд, албатта ки худашон инҳоро сохтанд ва худашон инро ба души давлати исломӣ бор карданд. Албатта дар ин ҷо бояд як чизро қайд кунем ки мақомоти амниятии Тоҷикистон бо гурӯҳҳои ифротгарои чӣ дар Афғонистон ва чӣ дар ҳамун давлати исломӣ робита доранд. Бинобар ҳамин ин робитаҳо ин ҳама нишон медиҳад ки онҳо дар муносибатҳо танготанг бо ҳам ҳастанд ва барои онҳо ин ҳолатҳо манфиатҳо бор аст, манфиат доранд дар ин масъала ва онҳо дар ҳолати набудани чунин ҳолатҳо худашон инро месозанд. Ва бисёр бачаҳое ки мо бисёр шаҳрвандони Тоҷикистоне ки мо як мардуми ором ва осуда ҳастем ки ҳамеша оромиро мехоҳем дошта бошем, ана ҳамин мақомоти амниятии Тоҷикистон ва вазорати кори дохилияи Тоҷикистон ба чунин корҳо машғул ҳастанд ва шаҳрвандони моро дорад ба чунин ҳолат гирифтор мекунанд. Дар ин ҷо дар ин таҳқиқот мо муайян кардем ки ҳамин шахс дар шаҳри Хуҷанд ҳаст. ҳамин шахс дар ҳақиқатан ба вазорати корҳои дохила дар ҳамон раёсати корҳои дохила дар шаҳри Хуҷанд ҳамкорӣ дорад. мо муайян кардем, ҳамашро муайян кардем, дақиқ кардем ки дигар ҳеҷ ҷои шаку шубҳа намон. дигар ба ин хулоса омадем ки ба вазорати корҳои дохилияи Тоҷикистон ҳоло аз ҳамин фурсат истифода бурда муроҷиат мекунам ки нисбати ҳамин шахс парвандаи ҷиноятӣ боз карда шавад. ман расмҳои инро, сабту садоии инҳо ва тамоми суҳбатҳои макотиби инҳоро ба вазорати корҳои дохила равон мекунам ва нисбати ҳамин шахс ки мардумро ба гурӯҳҳои ифротгароӣ ва терроризм даъват карда ба доми худашон меафкананд ва баъдан пастава мекунанд, парвандаи ҷиноятӣ боз карда бошад. Нисбати куратор ва нисбати шахсе ки ин нафарро дар вазорати корҳои дохила низ идора мекунад, нисбати ин нафар низ парвандаи ҷиноятӣ боз карда шавад. Ва баъдан ман ба муроҷиат ба Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилияи Тоҷикистон мекунам. Ман хоҳиш мекунам ки шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам инсон ҳастанд. шумо бо чунин пастава кардан нисфи шаҳрвандони Тоҷикистонро шумо дар Федератсияи Русия пастава кардед, бо чунин роҳҳо мақомоти амниятии Русия дастгир кардан ва инро ҳамчун результат нишон додед, ҳамчун намедонам тиҷорат кардед, ҳамчун барои муносибатро худатонро ширин кардан дар назди мақомотҳо ва доду гирифтҳои худатон ҳар чизе кардед. ҳоло бед аз ин кор даст кашед. мардуми бечораи Тоҷикистон беҳамиям қурбони ҳама азобҳои шумо шудаги ҳастанд. беҳамиям дар балое ки Эмомалӣ Раҳмонов ва режим ин Раҳмонов миллати тоҷикро овардаги аст, аз ҳамин безор шудаги ҳастанд. бинобар ҳамин даст кашед аз ин коратон. биёед дигар мардум миллати тоҷика ғам натиҳед дар ин маврид. биёед дигар аз пастава кардан даст кашед ва мардум аз шумо, аз паставаи шумо бовар кун, ин зулми таърихие ки нисбати миллати тоҷик кардед ба устуғонашон, мардум дар хунашон, дар пӯст, дар вуҷудашон ин зулми шуморо эҳсос мекунанд. биёед аз ин зулмҳоятон даст кашед, вазъияти миллат ва мардумро аз ин ҳам бадтар насозед. ва дигар ҳам ба мардуми шарифи Тоҷикистон, ба мардуми Тоҷикистон ман ҳамин чизро худам дақиқ кардам, ман худам муайян кардам. дики ман дар ин роҳ худам медонам ки чӣ хел муайян кунам. ман ҳамин одамҳоро дақиқ кардам. ба ин одам як одам нест, даҳҳо ва садҳо ҳазорҳо одамҳои Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар тӯи ҳамин штагӣ ҳастанд. ман хоҳиш мекунам ки ба чунин гурӯҳҳо дода нашавед. ҳоло ман дар охир садо, акс ва суҳбатҳое ки бо дигар бародарон кардааст ва худашро дар дигар ҷо мегӯяд ман ҳастам, ман мегузарам худатон бибинед, худатон қазоват кунед ва кӯшиш кунед ки ба чунин гурӯҳҳо ҳеҷ гоҳ ҳамроҳ нашавед. худо нигаҳдоратон ҳаматонони азиз. амин. ҳамин бародарое ки бунд карду бунд, бародарое ки бунд кардан ку бунд. хо бале хо чӣ шудааст? ҳамин бародаре ки бунд кардан, он бародари бисёри давла буданд. Давлати ислам бахи ҳамбурда ин бародарое ки буданд дохили чи маҳбас ё нафарое ки буданд ки бениҳоят бародарои мақсад чӣ буданд, аз гакови гузаштагӣ буданд,
انا این بدبختایی که واقعا مثل به شهادت رسان ما میتوانید چیکونه واقعا رو جیبو مقصد زدر هم میکره گراته اونو که بدبختو چیکردن پروندن به شهادت رسوندن اون چی مقصد از ترس اونو فقط داشتن یک ارماتور داشتن ارماتور که یک آهنپوره دیگه در دستشون یگان چی نبود دوخ داشتن دوخ دوخ هم داشتن یکی او برده که اون مقصد دولت بودن او بازپرسی دولت چی اومدن داخل محفظ در اونده بودن که مقصد همین محفظای اونو خیستن مقصد چکردن این بدبختای امروزه ما سگای لعین مقصد چکردن اونها رو به شهادت رساندن اون یکی مقصد چیست مقصد اونوی سوتاشون هم مقصد زکریتی شد بله بله مقصد همه سوداشون هم سود وقتی که سود کردن وقتی همه سود کردن سودهای همه ها زکریت شد برای چی زکریت شد برای اون که اون همش یک ساختکاری اون همش برای چی خلق ترسوندن بود که امروز برگی من بخیستن ببینید چی کارش میکنیم همین وقتی علی بدک مقصد چی کردن وقتی علی بدک حویلداره اومد نوحیدش علی بدک همی شنوسی؟ من میشنوسم من در بارش من خطی شاگرده همون موقعی در همون مکتب بود همین علی بدک یک نفری که بود مقصد جماعت انصارالله یک نفری بسیارترین لیدر بود و برادر ماشاءالله بود انشاءالله الله چه قبول کرده باشم اونو اومدن راهی رشت وقتی رشت اومدن بسیاری مردم مجاهدین انصاری میکرد کمک میکردن یا یاردن میکردن دستگیری میکردن که وقتی در این مجاهده چی نشوند وقتی حکومت دید که به نهایت خلق داشت برای مجاهدین داده شده گیا بعد گرفتن تشکیل کردن 24 نفر سالدتا خودی حکومت زد کلی علی بدک بار کردن که مقصد یا تروریست هم مقصد چی کرده شما فرزندتون رو کشتن همون سالدتو رو کی زد؟ حکومت زد؟ سالدتو خودی حکومت بعد حکومت زدن بعد اگر دونه همون گروه یک اپوزیسیا وقتی همون یک کماندون از شاه دونی نامشه بله میدونم شاه او همون نفر چیکار اخوانی همون نفر علی بدک نام میخورد یعنی علی بدک بسیاری اردو میکرد این علی بدک شاه همش یک جا بود همه جا مجاهد بود بعد خودی شاه همه پسکال میکنه علی بدک زنده میکپن در خونی شاه اکا همین پستا چی خیلی شدگی که جان ما راست گپ همین او وقتا او قدر همین چیزا دا اهمیت دادگی نیستیم ما جوان بودم وقتا همین خیلی چند ساله این برا؟ 26 بسیار تزور میدونه علی بدک او علی بدک سال 2010 خیلی 16 ساله بودیم وقتا بابا من این امکیم چی بود وقتی من 7 ساله 8 ساله بودم این امکیم به من بسیاری چویزاش به هم کمک میکردم کدام امکیده؟ یک امکیم بود الله همه کنه شهید شد خدا بیاموزشه خدا رحمتش ولی من نامش هم بود او یک شخصی بود لیدر بود کی بود این لیدر؟ عبدالخالق نه نشناختم شه او بین
کردن در افغانستان مقصد به شهادت. در همین افغانستان چقدر بچه تاجیک هستن؟ اونجا فعلا از کم ماندگی هم همین گروه انصارالله، جماعت انصارالله و رهبری مولوی سلمان امیرالمؤمنین یعنی مولوی سلمان دیگه 7 برادر اومدن. اونو تقریبا 70-80 نفر هستن. از جهت همین اقتصاد اون گروه مقصد کم شد. همین اقتصاد ها کجا میگیرن همین ها برادر جان؟ اینها سالهای پیش همین انکساتور میزدن، انکساتور همین خودی تاجیکستان میزدن. بعد همین بعدی که همون طرفی مسکووا شهرهای همون چی میکردن مقصد همون او رسوی زده پلاشون کشته گرفته. بعد چی میکردن همون آسیا یک قسمش بیت المال گفیل میکردن. خب حسابی اقتصادشون همین جهت بود که بعضی نفراشون همون داخل مسکووا کار میکردن و همین راه و واسطه مقصد اقتصادشون تامین میکردن. آسیا یک قسمش بیت المال گفیل میکردن برای جماعت. اکا همین کار درست است در اسلام زدن و مثال گرفتن غارتگری کردن؟ مثال جهات مالی گفته که هستن که از همون وای باید باشد چنان دارد از مثال تجارت از مثال نانی حلال مثال چه ابوبکر مال و اموال خودش در همین وای راهی جهاد داد در راه خدا. این مثال مال حلال خودش بود правильно؟ مثال شما طالب علم هستین بو این خیلی وقتی زدن مثال خانه یک کس در اومدن مثال پول یک کس گرفتن این به فکرم که جهاد نیست کو برد این خیلی نمیشود کو. مقصد این معنی شما میفهمیم اونجا وقتی که اونها دوشون طالب علم دارد همون جماعتی که طالب علم اتباع میتیاد باید بها همین چیه توقف کنن. همین وقتی که بیعتی که میکنه برای امیرالمؤمنین اونو باید همون بیعت اطاعت کنه. خواهی بیعت میفرماد که در سختی و سبوکی چه خوش باشد برای ما یا نه از اون کس پیروی میکنه. مگوید هم سختی و هم سبوکی برای ما فرقش نیکساد. همین بیعت چه خیلی میشه؟ روز گفته که همین گوید که بیعت چه خیلی است؟ اکو باید همون آیا گروه امیر میشه امیرالمؤمنین وقتی که مثال چند تا همون آدم دا بیعت میکنی یا آدم دا یا چند آدم دا؟ یک تا یا نفر همون امیرالمؤمنین با که همون گروه امیرش باشه. جایی که شما خوندید مکتبی که شما خوندید این کدام گروه دا داخل میشید؟ اونجا فعلا از اون گروه داخل نمیشه. اونجا مقصد چیه؟ اونجا یک پادکتابی گذاشتن است مکتب با این چیز است. بعدی که مکتب تمام میکنید شما باید کدامش خودتون انتخاب کنید باید همونجا خواهش خودتون کرده. شما نرفتید یک منتش؟ همونجا اینجا بودیم تو. بعد باید نکردین یک منتش ده؟ بیا اولی ما راستی مقصد چی همه در فکرش بودیم همین که مقصد چی با دوله با در دولتی باید که اونجا باید کنید راهنما چی راهنما بود راهنما بود کو مقصد همه چیکار که مقصد همین چی ما قبول کنیم تو گفتم مقصد پیشنهاد کن که ما مقصد چی نکردیم. اکو همین قدر وقت اونجا خوندید همین پول مولی مصرف کی میده همین مسئله خوندن همین چیزا مثلا چیزا قیمت نیستن که اونجا نه اونجا همونجا کی همون گروه القاعده هست اگر دونیدگاه سوما انا همون چیو کی چی میکنند همونجا مقصد سپانسر میکنند. значит یک مکتب آیا
یک مکتب همین لبای نفری که میره همونجا مقصد 6 ماه میموزه، بعد 6 ماه دیگه میوزه و استاد میشه. استاد یعنی اونجا تجربه دیده میشه. بعد دیگه تجربه خواهد همون مکتب میستر مقصد دیگه روی چی کنن درس دیا. Значит, هم نظامی هم وای باید 1 سال گذاری، هم عقیدوی. هم عقیده، هم نظامی، هم جسمانی. عجیب. یا نفر 1 سال همین چیو آموزه. پس از اونجا عسکری تیار. همین عسکر که همین خدمت به تیاری دیگه، همین میری میپری رنگ همون آهو. اوز یک خود کنده شدگی نیستی از اون مکتب؟ نه، مکتب یک جایی که مقصد همین میری تعلیمات میگیری. فقط مقصد چی میگیری؟ تمام اونجا یگان خیلی یگان کسب چیه. تو وقتی که پادگاتوی گذاشتی اونجا تو بخوای این گروه خدا معقول کنی، اینش خدا معقول کنی، اینش کدام کیش مثال تابع مثال بدورات خدا میری پرمو مثال چی میکنه. همین اگر تابع نبودورات любой گروه باید از همین چند آدمی پروفسیونال تشکیل شود. правильно؟ همین وقتی که همین چی ایدوی میدونی نه اسلامسکی دیویژنیا خواهی؟ انا همون همین مثال واقعا که شخصایی که همین چی هستن مثال همین عادی داخلی افغانستان جنگ کردوسیان اونا همش پادگاتوی گذاشتگی هم. خب این همین برادر هرچی ده هرچی گم خب همین انصار الله، جند الله، جیش الحر، جیش الاسلام، جیش من میگم همین انصار الله، جند الله، جیش الحر، جیش الاسلام، جبهت النصر، احرارشان، برادران مسلمان، اینا 338 تا گروه همش بیعتش القاعده با. خب اینها همین القاعده مقصد چی میکنه؟ وقتی که مثال همین گروه طالبان این مقصد ملا عمر بود و این ملا اختر منصور شدگی امیر المومنینش باخبرش. خب همین ها مقصد چی میکنه؟ وقتی که مثال یک جای فتح کنه داخل افغانستان مثال میگیریم که انصار الله تو جند الله طالبان یخته بشد مقصد میدارم میزنن همون چیزا. خب شما این چیزا را نقض میفهمیم، ما این چیزا را نمیفهمیم. قبیلش جدا های فقط مثال من عادی که فهمم قبیلش جدا. مثال تاجیک یک گروه، ازبک یک گروه، مثلا جند الله قرقیز ازبک یخته شدگی جند الله جند این معناش لشکر الله جند الله. خب انصار الله میگوید. انصار این یاردمچی یعنی یاردمچی الله. شما قرآن خوندگی هستید؟ قرآن تمام کردگی دیگه؟ من راستی همین چیه مقصد چی نکردم یکی واقعا که مثل عبادی طالبی ما علم هم رساله الحمدلله. شما 4 سال در اونجا 1 سال خونده، 3 سال دیگه کجا بوده؟ من 3 سال دیگه واقعا همونجا با مقصد نفری ها که رنگ خودمو بودن نبیچو اما های مقصد چی نظامی می آموختم من. خب این مکتبا تعلق دارن همش به القاعده ها؟ القاعده به تعلق دارن. ما میگوید که جهاد فرض عین شده است در این زمان. چرا از اعلانش خاموش مانده این زمان؟ دشمنان کافران آمدن بر زمین مسلمانان. همونجا با یک سرود هم میخونن که در وقتی وای کردن همه شما جمع میشه از سرود هم میخونن که در برای
مجاهد غرور کفر را بشکن مجاهد فرزندی علی فاروق و سلمان فرزندی فاروق و علی و سلمان مبارک فی سبیل الله مبارک مگد کو ای مجاهدی غمگین نباشه در سبیل جهاد پیش قدم باشه در دشمن ما روس و امریکا الله یار ما غمگین نباشه همه کو روس و امریکا رو ما اکو همه امام تاپکو دیگراش کو این باور کو برادر همین این ساحه جهاد این مقصد طریقاش بسیار طریقای مقصد چی چقور دارد نه حالی که من میدونم بعضی طالبین ما باور کن که من مقصد مغزش نمیفهمم یعنی بسیاری مقصد تاجیکای ما مقصد گمراه شدن همون رفتن دولت پیوست شدن مقصد اونجا مقصد چی به نیاز ندارد ده مردک باید مقصد ما همین کار همش همینجا مقصد ما اینجا مردم اونجا رفته کار کردیم با نام بفقط پول بفقط این چیزی ریال دیده من مثال ریال نکار میکنم من خیلی دروه خیلی چیز من خیلی کذابی من مثال حاضر نیم لباس چیزا من مثال لباس خدمت کنم رقم کسی زن مثال بگم بعد من مثال میکنم این چیزی مثال من دروغ گویی مثال چیز گویی من مثال برای سون کار نمیکنم برای مثال فریب برای پستم من خیلی چیزا حیات هم نمیکنم